Kanyur Border Dispute Redressal Forum Lingbao Chairman Uba Chandame Sungo Bat Unong Aiktian Uba Thomas Pasa Kilapan Pao Kijing Songkiak Bajur Banlam Bakidan Kibriyo na po Block 1 bat Block 2 na Jela Meghalaya Kibalek Banyalap Election sa Assam na kabinta la kijong ki party. Habay keren mikila patay kubor hakasi bar uba sungo ulong bakini kibriyo omtang mikilek yalap election Henry kipenbiye juwi kibriyo basa hakite kijaka manet tab vote lang sa Assam na kabinta kanek election MLA kaban long ha Assam ha kanay tirek ubana yayong. Uba sungo ule thuru bahagi snem manalet nyo ha kador bar balalong ha mukro la depshim karai ban boycott ni Banumya shimbenta hak election la kedai hak MP ke MLA ni wan hak Karbi Autonomous Council kat bampatla ban pinbed yopot usam ule thuru baki nong jong shnong ki besyong hak ini ki shnong block 1 block 2 ki mat ki jing e na baga sarkar kam itu satya ye kini ki shnong kumta ki mat jing e na baya ka epic ru Kim yo na Meghalaya kumta ki shem jing e banyo wat ya ka Aadhaar card. Namar ka jing bam shim kya jong sarkar ban snap ni ki jing dawa jong ka forum kumta kala rai ban chupalong no na ka jing ki ban penbor ka sarkar uba sungo ule thuru mana kalyang ka JGDC kala dep ru ban ai sanan ye ki katu kat ni ki sadar shnong ki badan ha kaput Pat ke Assam. Neutral Border Dispute Redressal Forum HBDRF kumba liu imo nakapor stupor ba ngijeng ban Ukraine bat ban yele agajing ide bat kane ke kamput kamsam kamtam agajing ide bat ke block 1 block 2 te menta ke sniru nakadaw kajing dawa coba palat jo ke kam ngingin bansi ya keban ya kenduk kumne bat kidang donru ki para members jungi ki bomla ban yopoi hakani ke por ke bobiang ti nagaliang kejunga kumu Sherman ba di spokesperson jungi ba Thomas Pasa ni don nang hangne nagabenta ban ai ya gani ka press release ti ke ponyi ke ba kamat ni ke ba ngingis yang don kam nakaliang ke forum ban pensngeu syabaro ikun ke beri hunyo trap kamtam yagi pardok parasnam ki besong ki pasa ciki jaka kaput badru ki besong ki pasa support block 1 block 2 kalong kani ba kumagaliu I nakapor skopor habadon ki election ki general election stage po Assam lada haka MBC election MLA election MP election Kidon ki briu jungi nang ni na po Meghalaya ki balik canvas election na kabanta ki party na kabanta ki candidates ki badon stage po Assam hi kum ki national party kum ke congress kum ke BJP bad mentas ke NPP kidon ki party jong ki sete bad kidon ru candidate jong ki sete te ki kembriu hi nang ni na po ke jela jungi ki badai ki khasi penar balik hiar sete But day kini ki kasih penar jungi kiba ong kiba penbor ya ki briu jungi ki besong ki basak sete ban tebur sepo Assam. Te kene kalong ka pakta hadu kata-kata ya kejing day bakani ke kampen baik put baik sam badru kalong ru ke ba persya ya karai ki jong paj ba kai. Te lengpa jong kene ke kubor ni ngidon mar pensngeu syabaro ki pardok parsenam ki jungi ngam kwa banjer kerteng hang ne Henry ngitharai ba marsen yo iya kene khubor ki ken satip hi ki e lani manu kita ki bale lani kita ki bale aga jing ide ba kene ka kam te ka arpat ngi gidon pat pensngeu ba nadu ka khan riu tarik jong bunai April jong ka snem Hajar RPW ngiladep rai hakador bar ka balong hante po mukro ban pendon kam da kata ka non cooperation movement bat ka Karbi Anglong Assam badru haka meeting kajing yalang paj ba kabalong haka laiterik ubnai mi Hajar Kausan hante po juwai hang taru ginak perskem biang ye negarai kata ka non cooperation movement jungi
But hagajing yalang ka balalong kat South Tarik ubnai Feb mentau sunem ha baratu nilarai ban boycott ya ka election MLA jongga jela Asam ka ban salong khandai Tarik mentau sunem. But ru hadin gani kajing yalang hi jong ki pai nong song snong jong ka elaka labang nang pulut. Dan ni kata ka elaka labang nang pulut blok 1 kilarai biang hagajing yalang ka bakila penlong ka Santarik ubnai March mentau sunem kilarai da kawai kesur ban boycott biang ya kanek election MLA mentau snem. Te kumar sipun kan mau la arteli election mila de boycott. Kabaning kong kadek election MAC sekiki ong member autonomous council. Kim ong shu kum singi member of district council kum tater kay. Te ya kaning mila de boycott. Kabaar pat de election MP mila de boycott. Tingla rai ban boycott sakani kabe election menta kabade ka MLA election. Kabalong ruk election kaba don kam baha kaba kongsan baha te lengba jong gani karai ke jong pajba ngi don ban ong ye kini ki paradok persnam jungi lari ki don hagano kono ko partiru kide ban sneu thu ye gani maka tege jaka kadang dei padeng ke jungi khaja kaput bat na lor kan niru ki briu ki khasi penar jungi klade boycott election bat kim kwa hiru ban lesi bantah hakani election jungi jela Asam ko nyemla ban len mo wat lada nyirai ma kenaru kidang don hi kita ki we ki ar ki lang yong kuma ong tu jir wai lang yong ki don hi haman ka kenhun ti kani ni mala ban lai ti leng ba jong itu ki lang yong ki bami na ka kenhun jai riu jong hi kini ki sayok lat ke ti henre kini ki paradok persnam jong hi nang ni ki de ban skal fu halor kani bat ki de ban burom ye kini karai ka jong babun balang bakin de ban lech te ban penship ya ki briu jong hi lan ne ban ong ye ki briu jong hi ban pensoy ki briu jong hi bakin lech he wot sete bat kabaar ni don ban kentu hi ya ki paradok persnam jungi baro kamtam kito ki bang ong benne ki ba sneu thu pakla ka baning kong hi ka de de jing penbi ka ba ar pat de de jing penting jong kini ki nong karbi ke badon spo Asam te kum ba ong ka tin mo ya ki briu ki batngan ka kepok bat ki briu babe ka sup ban pengop sup ban penbi te ki briu jungi menta kelong hakata ka sistem lani hakata ka jing te de ni ka daw ba kini ki we pat ken honjai ben riu na ka banta ban yo kam try gani ke jaka ngamar ki sneu thu ba ban yo kam try ke blok 1 ban blok 2 kelong ka ba ba ye ki hadu kata lemda ki yo ban pendon kam lagi briu jungi jin lenda ki yo ban pendon kami ki briu jungi ban penenge ki briu jungi ban ko ngui ki briu jungi bagi briu jungi maki ken ong baki kwa ban lech Asam satang ka tahe bagen yo gani ke jaka de ni ka daw menta haki por de kumno gile kecinggian lu senam arjar ter ngaya keren ni ketan ke por hadu arjar khadriu kan yeu kumno kile palat bani gemarat gamut ban be no yingi ke ngemar baki Asam kim don kam de yigi briu don kam yigi jaka phi te haba menta kim la shu ban be te ki sa pon sa pa ki sa ayun oke spen bek oke lamba kita skim berit beria ke development kum ter kumbang yeu iba haka ladang apa kala khat para terik mo khat para terik jong bna Feb UCM juga karbi ang long tuliram ronghang le hiar sedu support snong lamarang ban pelong kata ka mass joining program bar ka baar pa de dang ka ne ka pratarik le dangam klet mentau benai march udang hiar support snong muriam menno kampat judon kum kata henre hakum ka ne ka por ngiyo iba wat UCM juga karbi ang long ru mulai hiar support kita ki snong penar na ka pentaban kon ban pa ban kejo di gebreu jung ike te nakaleng jungi kum ko forum kumbang ile railang ni kentu bat ni kerpat bara ke cukup poru siau ban ong bang maham ru yeti dikasih penar jungi bacong pasak cebuk blok 1 dalile ru pembe ban ngok ha kata gajing pendek jong be pat kin hujaj berde to oi karoi ka par ngiron kam tang ba kumba long menta karo ka par ayu kata ka bawan tang ha hachwa ka election ke ngide ban sneu thu ye kata ngide ban sneu thu namar ba kumba long menta ni kita gi bacong pasak ke cekah kaput bar kamta po blok 1 haga jing sisa nyimdai bani si mentah kinuk election ru namar ba nadu bangilalong nong India ngisulong tang kita ginong punjob election te one election me khali yaru ngiet hep one election Asam ru ngiet hep tang bahadu mentah upur usam ru pati kena kita ka roi ke parle na ye keren te haga jing sisa bar kan ni ga mat lan ni ga de jing le jong ka sarkar hi kapan bor yengi ban boycott ikan election ki has ka we ka mat ka ba nyingi la dep ya keren menne mo ngale kendu bat ki arngut langut kita di erbasar ke jumi bat ke jing keren jumi ke lomba hadin kata ke jing sim sting pelat jongga sarkar Meghalaya
namarku belong menta nadu usnem arhajar RPOR arhajar RPOLai District Council keladep reunification ng ilakal bang na pulut kumang ekran skopor ladep aisanat iu acting doloy ladep aisanat iu hechnong ru re hadu mentaro kumut baka sarkar mi kalia kampar itu ini gisnong kani gade go we kijing ka bakongsan bah te dene gadaw baka sarkar mi kalia kam itu kini gisnong kami sibun ba kijing kibriu jungi hadu menta kim yo iki epics kim yo iki adhar kim yo iki bar certificate kim yo iki serial trap certificate bat ki kane kabapen keluar marjing mut bahai kibriu jungi te dene ne gadaw ba ngine ke por ngiledep ai kata gejing thok ke babiang cek government wait kat kung ke prosedur ya ke civil states mo te sisin gisnong ki thau beli itu da District Council UBDO de recommend no but under de recommend UBDO ke sarkar Meghalaya ke de ban itu no ke ban enroll no ke gitu gisnong baro ban yo atau village code per kumta terter te hadu mentaru ke sarkar Meghalaya kampat te kene ke de ke gejing but de ne ke daw ba ki briu jingi kim yo ke ta ki kot ki slau asa usuk ha ban pendek usuk ha ban penngop te de ne ke daw ba ha gejing de begene ngila ai gejing thok je government te ke government hadu menta kampat le ai kendu baru chief minister ngilap ikendu bar sarkar lu ini dap ikendu re hadu mentangi padio kataka respon ni eru hadin nang tangi lapan la arsin kataka respon ayu government kelale re ya kataka jubab ru ngingin yo te dene ne gadaw ba mentar kaleng jong aku serman ngalawan sene ban ikendu bar kini gi nong yelam ge jungi te ke ega jing ekran jungi menta kalong ba setang ban perlong de jungi ki setang ban perlong de jungi ki ngamar balai ba dak lenting bejajai ngeledep yai kumbang ong domene nadu arajar kendai ngel form yang forum jungi ngele lenti claim som thai kumba pik press media baro ke beri ngetrep ru liu i gani gejing le jungi te omdan lak su de kombe tang ba yemen tahi na kalian ke jungi na kalian ke jonga nyimpat lak ban rai le nyimpat lak ban ong hakan uk lenti gani ki tang ba ni le nengang ngele pun sisa ba ngare kumlu ngeban se ban penlong nok de jungi ki ha jungi de begani kam tak hadu ba cepo asam ru kidang bun ba hi bom don epic po Meghalaya ru kidang don hi namar ba asam ngim trek se Meghalaya pat ngim yo de ne gani gadang kre mentana kada bujing de wajong kakap le school na duk kena ge ba kelas 1 tur 8 adhar claim epic nang non yo adhar hi de ne gadaw menta ba kumang ong meni leng ba jong ngani gejing de wajong kakap mo ban le belaru ye pan epic balik school ru ye pan epic ye pan adhar te kibriu jungi kemlak ban sya phi dene ke daw ba kebu jing yang kibriu jungi ke te kumalong menta kito ki barang lak ban sya kidang ya sya ki bepli bagi to ki molak ban sya te don la don ki ba mut ban le asam